ngiyacela ukuthi ufundele verse number 42. Baqinisela njalo bahlanganyela ekufundisweni kwabapostoli nasebudlelwaneni nasekuhlephulaneni isinkwa nasemithandazweni. So kuthiwa lapha labazobaqinisela njalo lithi lesingisi and they continued esaphethe amagama lathi egameni kaJesu kulomnyaka lo inkosi yagcizelela ukuthi bazoba batawutinda kahle egameni kaJesu babe netimbanze basakhona kulomnyaka wa 2026 egameni kaJesu bazoba batawuqhubeka kunathi bona 34 bazoba batawuqinisela baqhubeke njalo inkosi yasesifosisi. So sikhuluma phakathi kwamagama lathi we will continue sitaqhubeka amagama lathi baqinisela aveta ngalokusobala ukuthi kwakathe kukhona lokuphambana nabo. Mayibonke kodwa abanjani abazalwana baqinisela bahlanganyela number 1 etifundisweni asosatifundisweni ngoba indzaba yesifundiso ibita ukuthi uqinisele kuyo makabo uJesu. You need to strive to be taught. You need to be a believer that is taught. Don't let it for the translation. Kusoma kunisela isifundisweni nasebudlelwaneni fellowship nasehlepheni sima communion nasemithanazweni. Don't isimela number 1 ethi ngifuna ukuthi likhoma liqalela kuqala esifundisweni. If you are well taught, utawuhlangana kahle fellowship yakho ngeke inkinga because you are well taught. Amen. If you are well taught, never sibe inkinga nemthanazo because you are taught. It was a system. Everything else depends on the structure of egameni kaJesu, your teaching. Egameni kaJesu ufundiswa kanjani, ukholwa lelakhiwa kanjani. So kule mfike mpela sishito sathi egameni kaJesu sifuna ukuqinisela siqhubeke kule sifundiso ngaKristu. Inkosi yasesifosisi. Taka 13:13. Cela usufundze nje egameni kaJesu noyinzaba egameni kaJesu. Lolo wenzelela nifi utibulala yena kodwa lolo lalela imiyalo utiphephisa yena. Kuthiwa ke nangabe shothi lokho kude lelihlonipho yaleli lakhe letheleleka live la Kristu kuthiwa loyo muntu loyo akabulali nje egameni kaJesu kusasa lakhe noma labaye labalaqini kwakofa utibulala ngoba wenzelela imathelekayo. Live leno ngoba Jesu ayena lithoko lwakhe uyadipha lesithu sokuthi unguye livi makabo Jesu. So one of the ways we show egameni kaJesu our reverence and the fear of this Christ is by reverencing his word. Sihlonipha live lakhe siyahlonipha egameni kaJesu siniketa sigaba lesethu makabo Jesu. La ithula ntabo mathekayo ngale ndlela live lehloshwa ngayo ezulwini ngoba kufuna kuswana usenza abayihlonishwa kwelive ihlonishwa kakhulu ezulwini wasesifosisi kangakanani ngethile lapha emhlabeni. So kufuna ukuthi live la uNkulunkulu sihloniphe egameni kaJesu nguleke indlela lesikhombisa ngayo ukuthi siyamesaba uNkulunkulu ngosesifosisi. Dihlabelelo 138 verse number 2. Ngiyakhulela embi kwelithempeli lakho lelingcwele ngibonga impilo lakho ngenxa yomusa wakho nekwethembeka kwakho ngoba impilo lakho nelivi lakho uliphakamisele ngetulu kwakungakhi. So if there is something lehlonishwa ezulwini kuthiwa leli mpilo laJehova naliqhathaniswa lesikisi for you have magnified
egameni kaJesu, your word even above your name. Makabo Jesu. So singana magama tonke into egameni kaJesu lethi ngabakhona ezulwini nangaphansi kuswa lo nangetulu batotoma kuswa umlevi lakhe kulo. Kuswa Jehova uliphakamisile live lakhe. Wabeka laba ngetulu. Kwabonke. Makabo Jesu. Yes Lord. Makabo Jesu. Lo sokuthi lokwena ukuthi sithi asilihloniphe lokuthi nasezulwini live lenwajana yahlonishwa. La sithi siyakhona live lenwajana lelo kube njalo ngoba livi ngumuntu. Johana 1:1 ufuzele manje sesichaza live ngokuthi ngani live ngokuthi live nje akusila amagama ukuthi lweBhayibheli amagama eBhayibheli kodwa live umuntu bakaba uJesu. So indlela egameni kaJesu besithinta nayo kulesibuso ngaKristu ufuna ukuthi sifunze ukuthi Kristu uyesatshwa. Yes Lord. Yes. Ekuqaleni ungakadalwa lutho abevela khona livi abe uNkulunkulu livi kanti futhi livi abe nguye uNkulunkulu. Mayibonge inkosi. Nakabonga Jesu. So we see ukuthi egameni kaJesu lapha Kristu uthatha the title of Logos, the title of the word. Uthi egameni kaJesu nguye livi. Asofunze le verse number 14. Ngalo livi lo. Lapha thana livi livi ke wasuka umuntu. Wahlala kanye nathi. Agwele umusa neqiniso. Sayibona ingathimulo yakhe. Lela yontelo yethu wings. Oh amen. So we see ukuthi live nje egameni kaJesu aphakanyiswa ngabezulwini waba nesikhathi lakhona wenda khona waba umuntu makabo Jesu. Wemphatha umtimba ngabe sithi incarnation. Sisho ukuthi nguNkulunkulu lomoya wemphatha inyama makabo Jesu. Waba umuntu wabonakala kuthiwa ingathimulo yakhe yabona. Yaphatheka. Makabo Jesu. Nakahlonishwa livi. Ngifuna ukuthi ubhale pastor. Nakahlonishwa livi. Uyenga nje gogo kwebesele egameni kaJesu abe umoya kodwa wemphatha umtimba abe umuntu abonakala lokuphatheka la empilweni yakho. Lelivi lebhaliwe lifika lakhona liphatheka uyibona ingathimulo yalo. Ngoba uyahlonipha. Nega uyibone ingathimulo yelivi laNkulunkulu lokungahloniphi. Nani sijele kaNkulunkulu ngemizimba yakhe saphikiswa nawe uyahlonipha live kaNkulunkulu liyakucula ngale magama kodwa liba muvu yaphatheka nebhala bonakala emthini wakho ukuthi ngemizimba yakhe wena wenjani wena. Akabo Jesu. Yes Lord. Live kaNkulunkulu. Live kaNkulunkulu. Live kaNkulunkulu. Akabo Jesu. Uyahlonipha. Yes Lord. Hey! Wena wanjani? Makabo Jesu. Yes Lord. Yes Lord. Nakahlonishwa ngakazulu ngana ntsini emhlabeni. Ezra basehloko 6 verse number 16. Bantu bakaIsrayeli. Bapristi nebalevi. Kanye nabo bonke babethunjiwe. Yeah. Bakupha umkhosi wekuvula indlu yaNkulunkulu. Ngiyakujabula. Yes. Ekuvulweni kwalendlu. Banikela ngezinkunzi letilikhulu nangetihanqa letingema 200 nangemazinyane etimvu nangema 400 banikela nangetipho letilishumi nakubili. Yeah. Uthi tibe umnikelo wesono. Kuleso naleso simele sinye sive. Verse number 18. Yes. Babeka abapristi. Ngaboloni. Babeka nemalevi. Ngetigaba tabo. Balungiselelwa. Kukhonda eJerusalem. Makonzana naloko. Lokubhaliwe encwadzini
yemthetho waMose makabo ngoJesu balungiselela ukhona egameni kaJesu uNkulunkulu eJerusalema maqozana nalabo bekunwenjani bebhaliwe makabo ngoJesu. So uyabona ukuthi ngisho sekudedicate temple sekutawulungiswa ithempeli kuthiwa labantu lendlela bebamiswa ngayo ngabolonina kuthiwa kwabuka lokubhaliwe encwadini yaMose bese bona bamiswa ngabolonina kuze ukuthi bathi basakhona bakhone maqozana ngale ndlela lemisiwe asothi ngendlela lemisiwe hey makabo ngoJesu lenzaba yokuhlonipheka kwelivi nakuhlonipheka kahle ngoba ukuthi ngisho nendlela nje ukhona itawubuka lokuthi ngabe simenja sikhona maqozana lokumisiwe yini sikhona maqozana lokubhaliwe makabo ngoJesu nasephakathi kahle lelivi kaNkulunkulu awusajajiswa nje mama-vibes esona ngokuthi kunama-vibes namahlathelo ngoma lengathini ama-vibe kodwa uyabuka ngoma isahlathela kodwa imenjani maqozana lokubhaliwe asosemenjani hey imenjani maqozana lokubhaliwe sothi amagama lokubhaliwe buyasuka make damini kube sikali sakho setinto uqala ngalokubhaliwe Dongatilo maphakathi endlini yaNkulunkulu nakhona kufanele ukuthi kube nenhlelembiso donke Timothy wengabolonina bonke abantu bahlale ngetigaba tabo ngezindzawo tabo bese kuyakubuka ukuthi lokho lesikole ngalekhathi unjani maqozana nalokubhaliwe makabo Jesu uvele nje uhlabele nje ngoba uyivingo maka TikTok so usuyihlabela lesonto yava sesibathi siyabuka ukuthi ngabe imenjani maqozana nalokubhaliwe yes Lord makabo leni kunjalo Ezra 7:10 funzele leni Ezra aqinisekise babedlamini ukuthi ubeka tonke into ngabolonina maqozana nalokwathi kubhaliwe encwadini 7:10 ngoba Ezra abetinike uhlolisisa newena makabo Jesu waqala abetinise wena njani uhlolisisa newena njani selahlolisisile newena nokumthetho wasimakaze kanye nekufundzisa emastreni timiso nemiyalo amen praise the Lord makabo Jesu kuzwa abetinike abenezana Mena sifike lakhona egameni kaJesu umzalwane lokwatiko egameni kaJesu ukuthi eNkulunkulu khona kanjani ngabolonina nangabe awubaqali ukunikela wena ukuthi ufunze imibhalo. Hlolisisa. Yawube ngoko hlolisisa. Uthi noma umenyiwe amalobolo lekhaya kunjani nje bafike bathi lana lekhaya koniwa kanje kodwa na ude ngoba nomthetho laphakathi kwakho uhlolisisile uzokuthi ngewasezulwini lo akwemukeleke. Lesizapho la impilo yakho akusaphakama kanje ukuthi kwendiwani kodwa phakamile livla uNkulunkulu lithethe inzawo yakho. Nami ngomolo end. Yes Lord. Uvume nje konke. Ufuna ukuthi uqwale utinisele. Hallelujah. Utinisele. Uthi abetinikele uhlolisise. Yabo sizohlolisisa. Wasizohlolisisa. Noma ngathi umsebenzini thola umnumzane boss lapha lokukhulumisa into longadivaka kahle na uhlolisisa kahle ngeke usho ukuthi usise sine sonke lokubanga sikwendi yebo lesonto ngoba uhlolisise kahle uyabona uhlolisisile noma ngethana umuntu athi yena majwele nje nasikini nasi enyalo kaJanuary kasha December imali yakho yobinto domini uyavula na uhlolisise kahle aso uhlolisise kahle Lokho usibazana nabantu bangene ethi manje lethi ntombi bangene ama skills kude lutho laphakathi kwabo amen akuna lutho akaningi kude lo mthetho lo ngamisathi ngoboloni nakuthi thina lapho le imali asiyitholi kanje yes Lord noma imali nomela asiyitholi kanje mama nasi uthatha isikhathi ukuthi sibuye kodwa ngeke siyithole nje shortcuts manje siyithola usayisebenzela kuvana ude lufuna ngakhathi udova une interest usho ukuthi yena viki ndaba sengaka usho yeviki yenyanga
khona uzosuthola eqanda inhloko lapha imali ihambe yonke. So kuya lapha so tidla mserious kazi nguye lapha ukuthi live la nkazi. Live la kulula likahlonipheke ngoba akadingeke ukuthi ahlolisise. Yes, Lord. Idulile phela moya babe live la kulula phakathi kwakho. Ayidule kakhulu. Iyasokolisa. So le migomo lesifunzayo la egameni likaJesu ngoba kuthiwa Ezra abedinikele ukuhlolisisa nekwenta lokumthetho wasibakathe kanye nekufundisa emaIsraeli iqiniso nemiyalo. Le migomo lesifunzayo la mulenye yetindlela lesikhombisa ngayo ukuthi Kristu egameni likaJesu siyamesaba ngosemsesibuso. Yes, Lord. Simele manje. Siyamesaba. Sisitoke evile empilweni sathi wena ngamabomo akho kufika enkonzweni ngesikhathi lesibekiwe. Kuyakhomba ukuthi wena uyamesaba Jehova kanti futhi unehleleka. Kweqala sasho sathi nasofikile enkonzweni ima phambi semehlo uqala dobu kuthi Timothy ningabonina yini lenzawo ifanelekile lokuthi ingakhona lo Jehova lophakanyiswe kanaka. Makabo Jesu. Awuveli ufike uthi fisi uyabuka you scan the environment egameni kaJesu nabe sesinesiba sokuthi udasite isitulo you dust nabe shothi kunesibi uyasekreta nabe shothi kunemafasitelo la kahle kahle uhamisa kahle nabe shothi uyayibuka lenza ukuthi ifanele ukuthi singakhonela kuye Jehova because makabo Jesu khona ukuthi lokuyamesaba lo Jehova wesathu sathi phatha iBhayibheli lakho kwebhalela kanye nokubhala umuntu wamuthi gogo kungahlopha kanjani live na ngomuntu uthi kwalona iBhayibheli akabo Jesu ngoba phela tingo la khona imali yakho igeleta iyakhona kuyasho ukuthi une reference una kwesaba Jehova la uyibhekisa khona and kuyasho ukuthi what do you value nami shoza imali yakho iya wardrobe yakho ithengisa itsiya kodwa ude iBhayibheli la 350 naso sikhuluma nje ekubeni serious nje ngalempilo yakho nalempilo yakho elive egameni kaJesu nawupipuka wena userious kangakanani nawe kanje. Amen. Ngoba phela sishilo sathi inkathumulo yaNkulunkulu kuthiwa ngizwa abantu inkathumulo yakhe yabonakala ngeke ubone ukuphatheka kwelifa laNkulunkulu lapelo yakho nawe ungaqali kuhlo la lekhuluma ngalo iBhayibheli angifuni nje lembala ukuthi akaqabela tukolo noma adlale ngalo ngoba ngihlophekile. Awubeki nje lesisha sakho ukuthi iBhayibheli. Wewe nje kuthiwe ubekile wena la iBhayibheli lapho. Ngoba nasomconze kahle iBhayibheli waqonza ukuthi yini la ngaphansi uyahlonipha ngoba ngeke ikusebenele indlu ongahloniphi. Umuntu wami uthi ufika njanje ekubeni nemandondo at 250 kodwa uNdabhayibheli uzobe lesibindi uhambe letulo tema uhambe lokuphi manje kodwa iBhayibheli njani wena. Amen. Labanye lapha amaBhayibheli labanawo abazange bawathele wasitwa ngokuthi bekulibhayibheli lagogo noma bekulibhayibheli la-anti solo lasala lapho usebenzisa lona akakwati imali yakuphuma ithele libhala iBhayibheli lona solo lelasala kumalume wakho solo iBhayibheli lasala gogo la-anti awuzange zokuthela iBhayibheli lakho manje umuntu uthi lihloniphela kangakanani livi lakulona yakho nangabe shothi udokotela leBhayibheli uqala lapho you need to learn ukuthi njengalikhona uyathela iBhayibheli lakho lesiswati njengoba uluswati nelesingisi nangabe shothi uyalafonda usele lesingisi noma ubuke ucingo lesingisi kodwa nelesiswati ube nayo bese wena ngokubhalela la uthi nasofuze khona uthathe khona osukume bona soshiye ecala takho omnyama nakufika nje imana dladla ntakho lomnyama hamba ufuna iBhayibheli. Hallelujah. Nasofikile emonzweni number 4 sisithe uqala ngokunxusa inkonzo yokunxusa inkonzo le critical sola nga9 I mean verse 9 to 10 sisiwestern pass siyanxusa egameni likaJesu konke lo lesinikwa wona lapha egameni likaJesu kukhonela kusisida inkosi msasibusisi nawuthi ukubona kwethu kuyasikhombisa ukuthi live naNkulunkulu thina sihlonipha kangaka uyabona lokubamba isikhathi kaza nenkonzweni very very serious esukwini
yakusebenza level lephelele ngidindile kuko yangiphethe ngidindile kuko namuhla but ngidindile kuko nakwembalo ukuthi kuhlula uphathe ikhathi emilweni kusho ukuthini nawe ngiyabonga Jesu. Yes, Lord. Ngisho nemhlaba bazama ukuthatha serious nawe ikhathi umahloniphi ya nakubeke nje kuthiwa nani ngoba ufike lapha wangabe khona mabasho sibekele 10 nengakanani bafuna kupha yona awusokudinga u10 nokuthi isikhathi asohloniphi so nabe shotse la kusekhula la emhlabeni nje bahlonipha isikhathi kangakanani phambi kwaJehova. So le training ngoba zo deliverance lenye ayifuni ukuthi ubeke etanda afuna ukuthi ukufundisa imiso tephila thatha simiso uphile ngaso udaba delivered ngoba lokho ngokuphila wena awabasho uSathane ukuthi bophe wena uthi you are living your life carelessly, you are careless Christian. Careless about time. Once you are careless about time, you will be careless about everything. Umuntu lo careless ngesikhathi uba careless uba lula ba careless ngekuyetiki. Amen. Hallelujah. Amen. So environment, you scare the environment. Very, very important. Very, very important. Uyibuka ukuthi ifanele ukuthi singakhona kuye Jehova. Ifanele ukuthi singakhona kuye Jehova. Ifanele asothi ifanele. Azana mfunza kana verse 4. Deuteronomy 23 verse number 9. Kufanele nibe nenzawo. Yebo. Ngaphandle kwenkamba. Ngaphandle kwenkamba. Lapho kutabothi njalo. Nanifuna kuya khona ngaphandle. Niye kufanele nibe nenzawo. Verse number 13. Niboti phathela into yebumba. Yebo. Khona niyawuthi nase nibe ngathi Timothy lapha. Nimbe umgosi wekulethe nibe ngathi Timothy. Lelo kube njalo verse 14. Ngoba simabathe uNkulunkulu wenu. Wekha enyunga emkhathini wenu. Endela univikela. Nebathula. Dithathene. Ekandleni. Inkaphu yenu. Kufanele ibe ngcwele. Khona anganawukhanza Jehova. Emkhathini wenu. Jehovah is concerned ukuthi indzawo lesikholela kuyo ikanjani. Makabonga Jesu. Lapha labazalwane basemlabe bakhempile ngoba bebame bamba bathutha egama everse service. So uNkulunkulu lapho engabuyena ke ngifuna ukuthi nabe ntawoneka umuntu afune indzawo yangasese kufuna ukuthi aphume aphethe bomba ayike phandle. Yeah. Abaza kumenza ngama toilets. Uzingela nje la engambe yaJehova bonana sovule sokubekile wona liphasela lapha. Lengamfuna ngcwele. Lokho usindela nesibuka ngayenza by toilets, hygiene ne cleanliness iyamthiza Jehova inzaba lekhombisa ukuthi siyamesaba iJehova maka. Nasibesaba kahle nenzawo lesikholela kuyo itawo ukuthi laba besaba Jehova. UNkulunkulu usebenza kalula enzaweni lapho ahlonishwa. Uthi lesizathu ukuthi lenzawo lenkambo wena igcine ingcwele ukuthi mina Jehova ngiyehla ngenyuka emkhathini wenu. Angifuni ukuthi ngiyehla ngenyuka lapha bese ngidibana nethi kunathika kalungahle. Amen. Makabonga Jesu. Hey, inkambo yethu kufanele ngcwele. Indzawo lesikholela kwaJehova kufanele njani? Uyathibuta wena njalo khona ukuthi lenzawo le ifanelekile ukuthi singakhona Jehova. Because ifanelekile. Ngiyabona ukuthi akuhlupha ngisho nasekhaya ukuthi namuhla ngiyasuka ngesonto ngiyoklina ngoba lenzawo sikholela kwaJehova kufanele ukuthi njani? Jehova siyamesaba sikhombise kumesaba ngisho nangegcina indzawo lesikhuyo. Uthi wena hloniphe. Ngisho nasekhaya lakho ke ngoba Jehova ngehlahla ngisho nasekhaya lakho ufuna ukuvikela. Gcina lekhala lakho ngcwele.
sensitive tifo takho tibangelwa indzawo lahlala kuyo good hygiene. Good hygiene. Uyathatha nje sitshela ndlela kusongayitolo sama washo ngasiya ngasithi. Anzizithi nawo sophezuyala soyalayisha. I-hygiene iyathanda zukwini, inhlaneko iyathanda. Hey, kune mambo lothi nawu abavakashela uyamangala uthi awu lapha kuhlala uKristu Nkosi. Mangabonga Jesu. Ngomeshi bithe nje to basket. Liphethe lapha to My boys. Uyasabeka indlela bambu labeka ngayo yakhomba ukuthi kukhomba le live nakulo ukuthi la ekhasi alikasimi kahle kahle kahle. My boys. Mama Jesu. Yokumangalisa mama. Tipo jidilana ya nesipulu sisithele lapha efrijini. Lesiya stop no dropping. My boys. Ingwembe nayi kosobethe. My boys. Bese yabona ukuthi Jehova lapha ngoba ufuna ukuvikela isentelo ngoba naseka uyavikela kanjani. Nawe shothi indzawo lesihlala kuyingamba isidwe. Sasho sathi nemitimba yethu ngingamba ya Jehova. Lemtimba yethu uthi Jehova sohlala ngaphansi kithi. Ingamba ya Jehova igcina kahle indwe. Owuyifona nje noma ngabe yini. Mina nje uthatha ingamba ya Jehova wena soyihambisa la uthayibona sife. Ngisho neti hlala usithela lefuna usifika sekusithekele ethona ayihambi ingamba ya Jehova ibonakala ijike esitolo so ingamba ya Jehova ngiyona le phetho manje sasho sasenza ba yegcoka kahle akusiza ngase Church of God leso sifundiswa sebenza uNkulunkulu nawo kwathi kuphatha kahle ingamba yaNkulunkulu ebungcwele utawala ukuthi ngeke kulunge thatha ingamba ya Jehova uyeke nje ibe yivuyo ibukele ngaphasi Jesu uthathe ingamba ya Jehova ilungile elengani nawo soyihambisa khona kanjani Jehova lafuna kuyivikela wena sodlulile endwe bafana la lafuna kuyivikela Jehova awusawufika sike egameni lika Jesu la kufanele ukuthi nawe shothi ingamba ya Jehova lapha abantu sasho sasi lenzaba yokuphatha kahle akusisifundiso sase Church of God sifundiso selivela uNkulunkulu na ufunze kahle ukuphatha ingamba ya Jehova nabungcwele awuyemisi noma ngabe yini iphatha kahle Jehovah is very concerned with our hygiene and cleanliness funa sishloba zawo la khona hloba kwanawe hloba ingamba ya Jehova iphatha kahle lokunye ke lesikhomba ukuthi Jehova yesatshwa number 6 mahlale khukhwini wakho uqime yonke imisindo bese ngamabomo akho ubeka eceleni phendvula tincingo takho nemilayeto nasephumeni konke